салом аз Тоҷикистон. Биёед аз аввал оғоз мекунем. Яъне шумо чӣ гуна тасмим гирифтед, ки бояд дар хориҷи кишвар, махсусан дар Корея таҳсил кунед? Ҳамин тасмими шумо чӣ хел шуд? рости фикри таҳсил дар хориҷи кишвар аз хурдӣ дар сари ман буд. Ба мисли аксари ҷавонони кишвар, аммо аз аввал тасмимам Иёлоти Муттаҳида буд, на Корея. Баъдан риштаи омӯзишии ман дар Тоҷикистон муносибатҳои байналмилалӣ буд ва дар раванди дарсҳо мо ҳамаи давлатҳоро бо сохторҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодияшон меомӯхтем. ва ҳангоми омӯхтани давлатҳои ҷанубу шарқӣ ба мисли Чин, Ҷопон ва Корея, ман шавқу ҳавас барои омӯхтани фарҳангу ва умуман ҳамаи соҳаҳои ин кишварҳо пайдо кардам. ва аз он ҷо тасмим гирифтам, ки мехоҳам омӯзишамро дар ин кишвар давом диҳам. Шумо дар кишвари худамон донишгоҳ хондед? бале, ман хатмкардаи донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон ҳастам. риштаи муносибатҳои байналмилалӣ. Яъне хатм кардеду Корея рафтед? бале, барои зинаи магистратура. бо кадом барнома рафтед ва он барнома ба шумо чӣ имкониятҳо метиҳад? Яъне таҳсили ройгон аст? Хобгоҳ ройгон аст? бале, ройгон. барнома Global Korea Scholarship, яъне ки стипендияи глобалии ҷаҳонии Корея аст ва яке аз бонуфузтарин стипендияи Корея барои шаҳрвандони хориҷӣ мебошад, ки тамоми сарфу хароҷотҳоро ин барнома мепӯшонад, аз қабили хобгоҳ, чиптаи ҳавопаймо, виза, раводид ва инчунин маблағи таҳсилӣ. ва ҳамчунин мо идрорпулӣ, яъне ба истилоҳ стипендия ба маблағи пули $1000 амрикоӣ ҳар моҳ мегирем. Шумо ҳар моҳ $1000 мегиред? $1000 амрикоӣ стипендияи мо мебошад. нарху намо дар Корея чӣ хел аст? $1000 мерасад? Кам захира карда истодед ё ин ки аз ин ҷо ба шумо пул равон мекунанд? ман ҳоло 9 ҳафта мешавад, ки инҷо дар Корея ҳастам. ҳоло нагирифтем идрорпули ҳамонро. вале нархҳо гарон ҳастанд инҷо, хеле гарон ҳастанд дар муқоиса ба Тоҷикистон. вале $1000 мо бояд $1000 амрикоиро расонем, мерасад. ҳамин барномае ки шумо рафтед, яъне бисёр барномаи номдор аст ва имкониятҳои васеъ дорад. Стипендия, хобгоҳ, таҳсил. ин чӣ талабот дорад? Яъне киҳо метавонанд ба ин барнома бираванд? грантҳои бо нуфузи ҷаҳонӣ қабулашон ҳам хеле мушкил аст. яъне ки конкуренсияи баланд ҳаст барои қабул шудан ба чунин барномаҳо ва талаботҳояшон ин донистани забонҳои хориҷӣ аст. забони кореягӣ ва забони англисӣ. агар якеаш ҳам дараҷаи баланд бошад, мешавад. ман ҳам дараҷаи advanced аз ҳама баланди забони англисиро доштам ва дорои сертификатсияи байналмилалии TOEFL аз забони англисӣ ҳастам ва инчунин зинаи дуюми забони кореягӣ. ин зинаи дуюмаш ба англисӣ агар муқоиса кунем, кадом зинаи англисӣ мешавад? Elementary. яъне дар соати муошират шумо медонед? бале, муоширати ҳаррӯза метавонам. бале, ин бисёр хуб аст. дигар талабот надорад, фақат ҳамин забондонӣ аст? яке аз талаботҳои дигари муҳимаш ин GPA, яъне ки баҳоҳои донишҷӯ ё хонандае ки мехоҳад бихорад 80% бояд аъло бошад. GPA бояд аз 80% баланд бошад. яъне ки танҳо хонандаҳои аълохон ва донандаи дар зинаҳои баланди забонҳои хориҷӣ ва дастовардҳо метавонанд ки соҳиби чунин грантҳои бонуфуз гарданд, ки тамоми сарфу хароҷотҳоро ба уҳда мегирад. чанд фоизи баҳоҳои шумо аъло буданд? 90. шумо донишгоҳи бонуфузи кишвари худамонро хатм кардед. ихтисоси бисёр бозоргир доштед. чаро рафтед? яъне баъди хатм кор мекардед? дипломи бакалавр олии нопурра аст. ман мехостам таҳсилоти худамро пурра созам ва хусусан дар хориҷи кишвар ва таҳсилотеро ба даст орам, ки ба стандартҳои ҷаҳонии имрӯза ҷавобгӯ аст.
саломат бошад. Назари волидонатон чӣ гуна буд ба ҳамин тасмими шумо? волидонам масалан мегуфтанд ки мо имконияти кӯмаки пулӣ ба ту надорем. Агар ки ту худат тавонӣ ки рафта онҷо бо грант ё ягон барномае ки ройгон бошад, пас марҳамат. Агар ки не, хуб мо ҳеҷ коре аз дастамон намеояд. Мо яъне ин имконияти молии кӯмак барои таҳсили ту дар хориҷаро надорем. вақте ки ғолиби ҳамин барнома шудед, ҳамин грант шудед, онҳо чӣ хел қабул карданд? Яъне нафтан ки хеле хушҳол буданд. Ман Аҳа. 3 сол барои ин барнома омодагӣ дидам ва онҳо медиданд ки чӣ қадар ман сахт шабрӯз заҳмат мекашам, мехонам, кор мекунам ки ин грантро ба даст биёрам. Ва вақте ки ман ғолиб омадам, хеле хурсанд буданд, ҳам падарам ва ҳам модарам. дар инҷа муносибатҳои байналмилалӣ омӯхтед. онҷа чӣ меомӯзед? дар инҷо ман ихтисосамро иваз кардам, магистри идоракунии тиҷорат, MBA. мешавад пурра самтро иваз кунед? Масалан дар мо намешавад. дар баъзе давлатҳо намешавад, аммо дар Корея мо метавонем ихтисосамонро иваз кунем, вале ба ихтисосе ки наздик аст ба соҳаи худамон. ин наздикӣ зиёд дорад, ин ихтисосатон ва ин ихтисос? Масалан ман наметавонистам ки аз муносибатҳои байналмилалӣ дар ин ҷо омада тиб таҳсил кунам, аммо тиҷорат ва муносибатҳои байналмилалӣ на он қадар фарқ мекунанд, на он қадар дур ҳаст аз ҳамдигар ба мисли тиб ё муносибатҳои байналмилалӣ. чаро тиҷоратро интихоб кардед? хостам ки дар соҳаи бизнес ва тиҷорат шавқу ҳавас пайдо кардам, аммо ихтисоси аввалаи худам даст кашиданиам нестам. Агар масалан баъди хатми ин ҷо тиҷорати шахсии худро кушоям, ҳатман мехоҳам тиҷорате дошта бошам ки ҳамкориҳои хориҷӣ дошта бошад ва ман метавонам ҳар ду ихтисосамро истифода барам. Агар дар сектори давлатиам фаъолият кунам, метавонам саҳми худро дар инкишофу рушд додани муносибатҳои тиҷории байналмилалӣ дони азизамон гузорам. албатта. забони хориҷиро шумо чӣ хеле омӯхтед? Яъне англисиро агар ба сатҳи олӣ бидонед, ва я забони корея то элементари, ина чӣ хеле омӯхтед шумо ва дар чанд муддат? омӯхтани забони англисиро ман хеле дер оғоз кардам, дар синфи 11-уми мактаб. Аммо кӯмаке аз ҳама бузург ҳамин забони англисӣ барои ман шуд, ки ман тавонистам ройгон тавассути маркази миллии тести ба донишгоҳи славянӣ дохил шавам ва инчунин барои ғолиб омадани ин грант ҳам забони англисӣ ба ман кӯмаке аз ҳама бузург шуд. дар муддати 2 сол ман тавонистам ки сатҳамро ба сатҳи аз ҳама баланд advanced оварда расонам ва дар вақте ки курси аввалро тамом кардам, ман омӯзиши забони англисиро ба итмом расонда будам. аммо сертификати байналмилалии TOEFL-ро дар курси 4 борида имтиҳонашро ба даст овардам. яъне шумо танҳо 2 сол англисӣ хондед? бале, синфи 11 ва курси аввал. дар ҳамин 2 сол имкон дорад ки то сатҳи advanced биравед? аз худи омӯзанда вобастагӣ дорад. Ман дар мактаб ҳам таъриф нашавад, қобилияти баланди омӯзишӣ доштам ва пурра бо баҳои аъло хатм кардам ва ройгон донишгоҳи славянӣ дохил шудам ва дар он ҷо ҳам баҳоям аъло буд. ва чӣ донишгоҳ, марказҳои омӯзишӣ, куҷое ки таҳсил мекардам, нишондиҳандаҳои аъло доштам ва омӯхтан бароям осон буд. таҳсил дар Корея барои як духтари тоҷик кадом ҷиҳатҳои манфӣ ва мусбат дорад? яъне ҷиҳати, биёед аввал аз ҷиҳатҳои хубиш бигӯем, чӣ хубӣ дорад? ҷиҳати хубиш, хеле ки ман аллакай гуфтам, ба даст овардани таҳсилоте ки ба талаботҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ аст. Яъне дар ин ҷо хеле сатҳи таҳсилот баланд аст ва ҷаҳонбинии инсон васеъ мешавад, дӯстҳои хориҷӣ пайдо мекунӣ ва инчунин метавонӣ чунин характеристикаҳои худ ба мисли мустақилияти худро рушд диҳед. яъне дар давлати бегона танҳо зиндагӣ кардан мо мустақил мешавем, ёд мегирем чӣ қадар сахтиҳо, яъне ба поҳои худамон рост истоданро ёд мегирем.
این درست. کدام جهت‌های منفی دارد؟ جهت‌های منفی خیلی که من حالا 9 هفته می شود اینجا با اون قدر جهت‌های منفی حالا روبرو نشدم. خب کمی گرانی نرخ‌ها و این چنین پزمان شدن نزدیکان دوستان. درست. در عموم در همین مدتی که شما هستید یگان مشکلی با یگان مشکلی روبرو شدید در اونجا؟ نه شکر. نه. مسئله خوابگاه چقدر است این؟ یعنی رایگان باشد، شرایطش خوب است آخر برای زندگی چقدر است اون؟ خیلی خوب است شرایط‌هایش، یعنی کاندیسیونر، آبی گرم و خنک، مهم. رخت خواب، یعنی تعمیرهای زمانوی، همش خیلی خوب است. خوراک چقدر است؟ یگان خوراک میپزید؟ خوراک نه، ما در اینجا اجازت خودمون خوراک تان رو نداریم. خوراک خریده یا که در بیرو در آشخانه و طرفخانه های همینجا میتونیم. باز من فکر کردم که شما در خوابگاه میشنید منتو میپزید، تیرک کتی یک. اجازت پختن در این خوابگاه نبوده است. یعنی شما پرسیده یک کوشش کردید؟ در اینجا یعنی اسباب های برای پختن به مثل گاز، پلیته وجود ندارن، تنها میکروویو. بعدا شما به منتو، به سمبوسه، به آش، به شوربا چیکار میکنید؟ در اینجا طرفخانه های ازبکی زیاد هستند در نزدیکی. اگر که پزمون خوراک های ملی شویم میتوانیم در اونجا رفته از خوراک های ملی خودمون لذت بریم. مهم که باشد، مهم که باشد. تصمیم ندارید که در برابر تحصیل کردن کار هم بکنید؟ یگان کار افتاد از روی روادید ما تا 6 ماه ما حقوق کار کردن رو نداریم. بعد 6 ماه میتوانیم. میبینم اگر که در سال مشکلی نکردن شاید که کار هم کنم. در تاجیکستان من 5 سال همچون معلمه زبان انگلیسی فعالیت کاری داشتم تا در اومدن هم به اینجا. در کجا؟ در مرکزهای آموزشی گوناگون. آها، آخران مرکز آموزشی که من کار میکردم این در صدبر بود، اورست. فهمیدم. مناسبت آدمان چقدر است با شما؟ مناسبت معلمان خوب است. حالا ما برای سال اول ما زبان کریگی می آموزیم و بعد 2 سال آینده با برنامه ماجستری خودمون رو شروع میکنیم. با صنف ما هیئت بین المللی است و مناسبت معلمان با همه یک است. خیلی هم خوب است. اما اگر آدمان عادی رو بگویم با آنها بسیار هم صحبت نمیشویم. اینجا همه از پای کاربار خودش است، همه سرها خم و رفته ایستادن، هیچ کس با هیچ کس گپ نمیزند، حتی نگاه هم نمیکنند. حیات کورس شما هم اگر از کشورهای گوناگون باشند از کدام کشورهای؟ در صنفی که حالا من زبانی کریگی آموخته ایستادم اکثریت از چین، مغولستان و ویتنام هستند. به همون نمایندگان از کشورهای چین و مغولستان و ویتنام درباره تاجیکستان خودمون یگان نقل کردید؟ حالا چون ما 9 هفته شد میشود که درس میکنیم، چون این امکانیت رو حالا نداشتم، ولی در آینده پرزنتاسیه ها الکی من دیدم در باید درسی جدول درس. هستند، ما خواهد شد. چون این نقشه ها دارم که تاجیکستان خودمون رو اینجا معرفی کنم. البته شما نماینده ما هستید و باید برو گپ زنید اونجا. مسئله خوابگاه در تاجیکای خودمان همراهتون هستن یا اینکه یگان خارجی در در این حجرت؟ دانشگاه یگان تاجیک نیست. من اولین تاجیکستانی هستم اینجا در تاجیکستان و هیچ کس در این دانشگاه به غیر از من و نه در خوابگاه نیستم. کی است؟ از کدام دولت است در حجره شما؟ در حجره من 2 دختر از اوکراین و 1 از قزاقستان هستند. مناسبتتان خوب است؟ خوب است، هیچ مشکلی نداریم. حالا اگر در دانشگاه یگان تاجیک نباشد بیرون از دانشگاه یگان تاجیک واخوردید یگان هموطنان رو؟ ولی من دوستانی زیاد دارم اینجا در شهر سئول که در دیگر دانشگاه ها تحصیل میکنند و هر سری وقت با میخوریم و با اون میشنیم. دانشگاه شما هم در سئول است؟ بله. شما در اینجا مناسبت های بین المللی آموختید؟
اونجا تجارت آموخته شده. اکنون هر اینها را با هم علاقمند کرده در آینده ایام کاری کردنی هستید که برای این وطن خدمت کنید. همین خیلی عموما یگان نقشه حاضر هست یا اینکه حاضر همه فکر درباره خواندن است و حالا همه تمرکزی من در بالای خواندن است، اما دو نقشه دارم که حالا نمیدونم که کدام سمت رو انتخاب کنم. اگر صاحب کار انفرادی شوم هم هر دو دیپلمم رو، هر دو رشته رو علاقمند کرده میخواهم که تجارت داشته باشم که با خارجه همکاری داشته باشد، در سکتر دولتی هم باشد، محض در رابطه های تجارتی خارجی کشور. حاضر نقشه همین است. پس از برگشتن تصمیم میگیرم که آیا صاحب کار انفرادی شوم یا در سکتر دولتی کار و فعالیت کنم. شما برای هر دش لازمه، در حالی که یک نفری که هم مکتب باباهای علا میخواند، هم دانشگاه را و هم حاضر در یکی از دولت‌های بسیار پیشقدم تحصیل کرده شده است، رایگان، این بسیار چیزی مهم است و البته اون میتواند در هم در سکتر خصوصی هم در سکتر دولتی در کجایی که در دولت خودش باشد که خدمت کرده میتواند وای و ما از شما امید کلان داریم، در همین موضوع امید کلان داریم. خدا کند که تحصیل شما آسانتر بگذرد. شما رنگی که بعضا فکر میکنیم که مهاجرا میرن پول جمع کردن میارن کو، ما هم فکر میکنیم که شما رفته دانشگاه جمع کرده بیاره و هر کسی میشوید باید در اینجا شوید. مقصد ما همین است. مقصد خودم هم همین است که یک کادر سرطلب باشم برای تاجیکستان، یک کادر باشم که توانم سهم خود را در پیشرفت وطن خودم گذارم و یکی از نماینده موفق تاجیکستان در اینجا باشم. ما هر چیزی که میخواستیم از شما پرسیدیم و یگانه خواهش دیگرمون همین است که یگان توصیه دهید برای دیگر دختران تاجیک. شما خیلی با تجربه هستید، از زبان‌های خارجی سر کرده تا موفقیت‌هایی که در کره شما خوانده شده. این کار شوخی نیست. برای جوان دخترانمون، مخصوصا برای جوان دختران، تا یگان توصیه بدهید که اونها هم به خودشون باور کنند که مثل شما میتوانند. مصلحت من این است که پیش از همه هدف‌های یعنی عمیق باید داشته باشیم. یعنی این کارو میکنم، اون کارو میکنم، شوهر میکنم، ما باید دونیم که ما باید چی کار میکنیم. یعنی مقصد هدف عمیق نداشته باشیم نمیشود و تمامی وقت و تمرکز خودشون رو روانه کنند به آموختن زبان‌های خارجی. برای چی دولتی که باشد، مثلا امریکا، دولت‌های اروپا یا دولت‌های جنوب شرقی به مثل ژاپن، چین، کره، زبان انگلیسی خیلی خیلی مهم است. یعنی ما امکانیت‌های خیلی زیاد رو پیدا می‌کنیم که در کدام کشور دنیا نباشد تحصیل کنیم رایگان و کارهای بلند به دست آوریم، چی در شرکت‌های خارجی، چی در شرکت‌های داخلی کشور. طوری که من گفتم به هدف‌های عمیق داشته باشه. بله، طوری که من گفتم ما از شما امید زیاد داریم آقای و شما نه باور داریم که شما میایید در اینجا خدمت میکنید پس از اتمام تحصیلتون. همین خیلی میشود. برای این صحبت آشکارا و صمیمی برای شما هزار رحمت. من دیگه گپ ندارم برای کار شما. با شما هم تشکر از دعوتتون. شاد سلامت شدم باشید. با شما صحبت کردن. سلامت باشید.